West Karbi Anglong Meghalaya ke dai welcome to Sabuda Patar Pangthek Khasia tumki phalang noteka North Kachar Hills Autonomous Council kilik nang tibok bom si haflong rong spialong EGP amai ki paman Dharamnala Morning Glory English School along Osumara Tumaphan Summer Camp ki padopon News time along penili Bilirban Krupi non beer tangton pen architha number 3 Chinthong MSC Constituency ke parlo Sabuda Forest IB along welcome to Karbi Anglong pu ke taratar pangthek jakong ni phai kep arni Meghalaya pen khasia tumkhum kep bagdo motor pen wangsi labang sotar pangthek ke phalang no tekang pen puthot Sabuda red nongtung riphoi district Meghalaya pusi tar tekanglo Lasi labang so puthak prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum Karbilo charia song la pen Karbi Anglong along hamphang song do anaphan labang so puthak prabjin pen ka chingwai chingsai padopon pen puthot hadake do chinthong hawar aranaphan monsa pen ki padolong che phansai deng porang ji uzi chinthong youth development committee a hin pen kachuni report biota witun long স্থানখন বেয়া কৰা মানে আমি তেতিয়া 11:30 বাজে আমি ভাত পানী খাই আছিলো ভাত পানী খাই থকা অৱস্থাত এই ফৰেষ্ট গাৰ্ড জনে আমাক খবৰ দিলে যে এনেকুৱা কৰিছে তেতিয়া আমাৰ সন্তৰী আছে গাৰ্ড কমান্ডাৰ আছে গোটেই কেইজন আমি গলো সন্তৰী পোষ্টত থাকি কিনে বাকি বিলাকক আমি কেম্পৰ পৰা খবৰ দিলো কেম্পত সবে আৰ্মছ লৈ গুচি যাওঁত তেতিয়া মই মাজত সোমাই তেখেতসকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিলো বাধা দি থাকোতে কথোপকথন পাতি থাকোতে তেতিয়া তেখেতসকলে বেয়া লাৱাজত তেখেতসকলৰ ভাষাত নানা ধৰণৰ কথা কৈছে তথাপিও মই কৈছো যে নাই এইবিলাক কৰিব নালাগে আপোনালোক মত কৰো ये अच्छा नहीं है तो इतना आदमी आया है तो हम लोग संभालने नहीं सकता है तो मेरा भी एक तो बात है मेरा ही गार्ड था कल मैं इधर बैठा हुआ था तो 8-9 तो गाड़ी आया है आने के साथ साथ बोला है कि मेरा संतरी सबको मैं होशियार कर दिया कि कोई मेरा अपना वाला ऑफिसर आया है तो जाके उस संतरी पोस्ट या फर्स्ट में रुका हुआ है 8-9 गाड़ी तो गाड़ी रुआ है तो जमपुल क्या साइन बोर्ड लेके डायरेक्ट कर दिया है संतरी जा भी नहीं सका मैं अकेले उधर कैसे जाऊंगा फिर मेरे को इन्फॉर्म किया है सर को लेके मैं उधर गया सर समझाया बुझाया मैं भी साथ में गया करने के बाद वो लोग नहीं मना है क्या बोला है तुम लोग ऐसा तो सरकारी नियम में होना चाहिए तो उन्होंने बोला मेघालय हमारा मेघालय हम जो भी करेगा हम करेगा गुड अंदर पुथार नांगली हिन पेन पिने कैसे तुम पेन पिने कने ये दुलांग मा bang solam puthak tumi ni tum patumi pen samai khaju long lam thelai lo patumi baji kre ni baji kre sia port pen tumi mulas nai ber bang so ni penangan Karbi Anglong ai nasan bot kitar mate West Karbi Anglong pu kito kayo Meghalaya district hin pen lagan ni tumalong ri ni tumalong pat pu nang chit heaven bang so san bot nang kang sek apen aduk nang bakai chom ni tum neng duk lo lapen bang so alang tum right nong tung Ribhoy district pustame lang tum nang tar dalo la sila bang so puthak ni tum neng duk ping ana sini tum la pulo te pinabnabdik ni tum ladak pinangan ni tum isi kse bohong kotor ki thedungi dukok di tahay la sini tum lam karjulong teng pen alang litum dak border long dukok mate gel along kang hong kok bitalen tum pen kedang lok ang tum PC pustame lang li mupen ning jilo alang litum sita ayat le ning ji jonta proyek sedar lo alang tum gene tum hawar ne tum dake Meghalaya pupen alang le tum han gari hum ko rapo mate hum ko bak na si jeng pen alang tum rat khor pak pen tum ladak khasya amunir tum wang pen ladak aneng kahang pen ang thin thekloi pen labang so sanbut nang tar der yok pini ani rason ne tum phang ke aphan stami lam thip palen kong Awi kiruyamai kipado ponpen Karbi Anglong alongta NRC kiripaphan kachithik Difu Circuit House along jakhoni phai kep arni NRC awi kiruyamai pado Jakhong thongkep arni adun to NRC kirip angtun ke papleng ji aphan Karbi Anglong alongta sikdang bomno Karbi Anglong Deputy Commissioner Minudul Kumar Mahanta pen LRCR CRCF Lapen CPS Kembang atumaphan Jakhong niphai thongkep aprang NRC asai ke patang ji aphan vikirui amai alok ningje
NC Hills Autonomous Council kilik arni nang tibok bom si pregjam racharya songatum di mahasau kahumridam panglum rintilo Haflong Cultural Institute Hall along jakong ni phai kep arni Assam Khana Parishad matithi hekpen AGP di mahasau aro tumpen patirbi pon si arni sia pharman mai kipado pona birta Haflong apherang kepen Katnews channel along birta nang pali Labangso amailong AJP Racharya Songlong RD ke doa tumlake abarim Assam Chief Minister Prafulla Kumar Mahanta AJP Central Committee President Atul Bora Agriculture Lapen Town and Country Planning Minister Lapen AJP Working President Keshav Mahanta Water Resource Science and Technology Lapen AJP Parliamentary Chairman Phani Bhushan Lapen Penaan ke thikedinga tum chetong dun Haflong Cultural Institute along kipadopon amayalong abarim NCHAC CEM Debojit Thausen abarim Rajya Sabha MP Prakanta Warisa MAC tum Laltal Sangha Mar Lal Joshua Baite Lapen Penaan AJP ke thikedinga tum chetong dun Mayalong Keshav Mahanta pen lam theki jai pon ke AJP ke Asam hawarang kang rachari asong las inglong hawar mate di mahasau along akinang sort kachik thuramo sitame joy ke pen sai ke deng pon abar sahai hui klem pon unji lapen di mahasau along AJP asong kepang tang rak achong kebang GNCHAC kilik along AJP asong tum ongdunga vote pen nang haiji las klem bang kubang phe tum to anta ning isivet pen klem pon ang jipusi ke jai pon patu Abari Assam Chief Minister Prafulla Kumar Mahanta pen ke jai pon ke Assam along ruyalong inglong habar arara phan kaching thur ana thu an so se ki paprang dun thek je phan puma thasi sai kam thom kep an ke AGP pen ke charia hutsi sai deng pon lopusi ningji mai along ong dung arara tum di mahasawang kang prajam habar pen mai along kachitong dun thega jaw AGP Central Committee President Atul Bora pen ningkarong alam thek chipaklang মিটিঙৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এখন ওৱান ডে কনভেনশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ মিট ইয়াত দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে বক্তব্য ৰাখিছে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যোৱাকালি আহিছিলোঁ যোৱাকালিও সহযোগিতা সঁহাৰি আমি যথেষ্ট লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশে আমাক অধিক যথেষ্ট আমাক উৎসাহিত কৰিছে কৰ্মীসকলো উৎসাহিত হৈছে মোৰ বিশ্বাস যে আহি থকা দিনবিলাকত অসম গণ পৰিষদ দল ডিমা হাছাওত শক্তিশালী হ'ব ডিমা হাছাওৰ ৰাইজে অসম গণ পৰিষদ দলক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি ল'ব হয় ষ্টেটত বিজেপি এজিপিৰ এলায়েন্স আছে কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনটোতো হোৱাৰ তাৰিখটো হৈছেই কিন্তু এতিয়া কেতিয়া হ'ব এতিয়াও নিশ্চয়তা হোৱা নাই গতিকে সন্মুখত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আছে আমিতো যিবিলাক লোকেল ইলেকশ্যন আমি আগতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে সেইবিলাক অকলে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বিধানসভা বা লোকসভাৰ কথাটো সুকীয়া Namalam so porphan biota mointu poniksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Aturkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Aturkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhinamo people thal bir talong wang thlo
Dharamnala Morning Glory English School Chakongni Pai Hini Arni Pen Cheng Ponse Chakongni Pai Crazy Arni Angdungiti Arni Pinchongs Usumarat Mapan Atsonason Kethan Pon Arjan Kihi Kekan Lun Kilun Yoga Origami Kirigimi Lapen Kaprek Kaprek Kacharliason Usumarat Mapan Than Pon Lasosai Kedengalong Dharamnala Malom Kedo Self Help Group Atunta Chirap Chito Dunpusi Principal Promila Chakraborty Pen Card News Apherangke Anglo Nang Thandun Kado Kowe Pen Bang Chok Kebra Chok Charlie Aus Sumaratum Charlie Dunpusi Nang Thandun Ladak Kichuk Jun Our Sai Sitame Akijoy Pen Lapen Card News Apherangke Kahumbrida Maputhak Tame Card News Apherangke Tumaphan Kachoro Nang Pajir Dun Pen Gift Pack Tame Pi Pajir Dun এবার আমি একটা খামার ক্ষেত্রের আয়োজন করেছি অকল আমার স্কুল নহয় বিভিন্ন স্কুলের পরাও ছাত্রছাত্রীবিলাক আহিছে আমি 2 তারিখের পর শুরু করেছি আর আজি 11 তারিখে আমি সামগ্রী মারিম কিন্তু কালি 12 তারিখে আমি একটা কম্পিটিশন রাখিছো বাচ্চাবিলাক উৎসাহিত করার কারণে আমি এই কম্পিটিশন দি ফেলে কালি হ্যাক করেছি আর আমার কাপড় কিছুমান বস্তু হয়ে আছে কাগজের কিছুমান বস্তু আমি শিকাই আছো যিবিলাক মানে দেখিবলৈ দুৰ্লভ বুলি ক'ব পাৰি আজিকালি যেনেকৈ বস্তু শিকাই আছো তাৰপিছত আৰ্টটো শিকোৱা হৈ আছে তাৰ লগত মাটিৰ কামো কিছুমান শিকোৱা হৈ আছে আৰু আমি 12 তাৰিখে ইহঁতৰ কম্পিটিশ্যনৰ লগে লগতে প্ৰাইজো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হ'ব চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আমি মানে বাচ্চাবিলাকৰ অকল উৎসাহ নহয় এই সামাৰ এটা ভেকেশ্যনত ইহঁতে যাতে বহুত কিবা কিবি 10 দিনৰ ভিতৰত লৈ যাব পাৰে তেনেকৈ আমি ইহঁতক দিব পৰাকৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি দুপৰীয়া এটা ইহঁতক টিফিনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইটো আমি পইচা লোৱা নাই আমাৰ নিজৰ পৰা এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে বিভিন্নজনে আমাক ডোনেট কৰিছে এই টিফিনটো আৰু আমি 12 তাৰিখে ইহঁতক এই চাৰ্টিফিকেটটো দি পেলাই আমি সামগ্ৰী Karbi Anglong ta chelar piklo chingthur nun tanglo lapen paprang dun lopuki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuluram Rong Hangpen kaning jever alamlo lapen adap ki thurpen WhatsApp group along Facebook along sitame kai ta theklong ver CEM ka chingthura sai amo kilangdam ajo pupe anar lopupe sai ki claim amo kilangdam abirta theklong bomlo Sita bangsu Karbi Anglong arlo amat kachelat atowar kaweta dola pirthe ke ripak along sido po khut anta Amri Constituency along ki thang ka chingthur amo ke thek ponlong abe non pini arni kenang sot binong ke telephone network ta isilo sita amri ahawar ke kang thong ka se loklo nangli nili badu sita me amri ahawar ke jui dam pen hem birta lorai lang putuke matha ajat matha nangne elong wet network ke long ji adip labang so adim along si rong pokep aratum wang pen adon arap mate kailo ke charli dam osomar atum pen phone pen chingki chethan pon longji langikta card news apherangke beranihi khironi pen nakelo berta like debom like west Karbi Anglong arlo ulukunci hawar along lapen khaima khap wesia anglong ang song sidolo labangso anglong long siladak nilitum epini ulukunci hawar birta nangka homri ke bang ho ladak theklong loja pedang anari somaratum pena ana bang photo ladak ari anutin ari long si mobile chi order pen ladak anutin same phul ka chingki theklong lo lasi ko pie pot silatum lapuson tuar pia dung la aramun etum anutin ari long telepon order pen phone ka chingki mala bang solam the karju ige phanitum nanda gari paching ton ko pasinitum arjulo lasinen arju ponom lasinon nili inunut pen arju polasi ko pie pot si ladak alang tum phun ari anutin ari long phun ot pen kaching kinang kokma lasi nili halo pot sinal tum pini ladak kadu ko plan ari sumaratum dak anutin ari long telepon ot try pen kadulo akinang sot bang galalo nili tum pu luk bersingki arong ban sewang atsemane ni tum dak an phone kuri bang ke kapuri atum aphan lapen kedu hilowing Guwahati Shillong Difu kidu atum aphan kibang ye thok kibang I nanggiat abang ke lah hello phone chikri nang kok mane ni tuma kisung bang ke telepon a problem tu ni tum dakan kibang I nang the bang ke lah hello lah hello the mane kisung ang bong sedukok lo ni tum amri humusti amun jatuman abang ke laso dak non karta bom ka Amri Constituency kalang Amri Constituency di atante nang litu sila la bangso hawar arat atum komane sudet un edet mate usumar ka chupat he la posan ke sudukok pulan dan altum 108 la pen 102 koson si connection ke long la ni tum labang ke kidam tang pinlang la bang non an thekong lang 108 pa bustu bang ke non anta thekong le pin
digital India busi Narendra Modi pen pupono smart city smart gaon lason si pupono Karbi Anglong seta mi kating thura mulong ke dam piglo la pen tulira mohang posta me best CM busi ta me award pipono la sela bangso pipono mo sa me la dake thanga war sai long wan pepe la strang ni tilo piga tulira mohang CM thoi fit sta me la ke amri homestay phan kala kanang lang wek ni pusi alang ni phan sta me tuning ripon la dak thanga war sai long lepin ya telepon ke ja non anta non atawab do ulukun cialong ta non anda akam cikram klepin lang muse ni tim hen pan amri amu tim pan ke pasini pon la pen la bangso amri aku ngarai ledak cihoi lok jitu constituency dolang aprek Cinthong constituency halahai arlu duara halahai or ke kosona ben segitu pemenitum telepon koson sih network long mo duara mla ke dukot ta haistan itum amri price Cinthong 90% amri tum ladak sike wangong doloerong pen sekian lonjar tum lapera tum da akina network ke long ji phan ke wang ladak rong ko anarat sike wang arni bang la pusan ma non malom so te ladak munit tum ponang kurji bang sok sikia ba bang faru amni an ari sumar ba atar pemar kisara tum stame wang nang kok iet hebang kelala ladak jadi tum dak non dak ke wang bang ke prai rong phokep am duji rong phokep Birta bang kila pasikang tan poniklo kardom